nanone ikaze inshuti bakundwa ba Rwanda Media mwese mukomeje kudukurikira muri mu mpande zitandukanye zigize igihugu cy'u Rwanda. Uyu mwanya ndagarutse kugira ngo tubane makuru agiye atandukanye arimo kuvugwa mu ikipe yanyu mukunda ya Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Ishamba sigeye rwose ibintu ntago bimeze sawa, ibintu ntago bimeze neza. Ndaza kwa nkubwira rero ibyo Rugaju yaje kwatangaza kuri Umutoza wa Aprfc wa Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu, nubwo muri no minsi birimo kwanga kipe y'ingabo z'igihugu hano mu gihugu cy'u Rwanda bitameze neza cyane. Ndaza kwa nkubwira irimo kuberamo rero umutoza mbese umutoza ameze ate, niki kiri kubura, ese ko byatangiye bimeze neza muri Champions League ubona equipe igenda, ese niki kirimo kitaragenda neza muri equipe ya Aprfc, ese ni ibiki umutoza mugenzi wacu Rugaju yaje kuvuga ko umutoza equipe ya Aprfc gose nta kirimo atagize igihinduka, equipe irakomeza kujya hasi kubera umutoza. Ubwo rero ni byinshi turaza kuba tuvuga kuri equipe, tubabwira umutoza nyine uburyo byifashe ndetse n'icyo arimo gutangaza, dore na byinshi yaje kuba bimugaragaraho ku munsi w'ejo, dore yuko ku munsi w'ejo yanse kuba aganiza n'itangazamakuru yahise yigendera rwose, ubona yuko nawe bitamunesheje cyane. Ubwo rero mbese muri equipe ya Aprfc haraza kuba hakurikiraho iki, ni byinshi cyane, abafana ntago bishimye. Turaza kuba tureba mbese ni iki kirimo kuba kirajya mbere muri equipe ya Aprfc, ni iki kiri kuba kugira ngo equipe ya Aprfc size kuba yabona intsinzi, size kuba yakwitwara neza muri no mikino ya shampiyona. Ni byinshi turaza kuba tukubwira birimo kubera muri no kipe, ariko by'umwihariko turaza kuba twitsa kuri uyu mutoza wa equipe ya Aprfc wicariye intebe ishushe, umutoza bivuga yuko ari umuswa, ari we ibi byose birimo guturukaho. Equipe ishobora kuba ifite abakinyi beza ariko umutoza akaba ari hasi cyane. Ubwo rero nibindi byinshi birimo kuvuga muri no kipe turaza kwa tunyuraguramo tukubwire ngo mbese nibikirimo barajya mbere gwagwa ni iki. Ubwo rero bana natwe muri mwanya kugira ngo utaza kugira akabona kamuza kuba wacikwa karimo kuvugwa muri no kipe, kugira ngo uze kumenya byinshi birimo kuvugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero Equipe ya Aprfc turaza kuba twicara tuyibandemo tukubwire ngo nibikirimo kuberamo. Ubwo rero wowe tubanye muri kiganiro, reba neza nimba warakanze subscribe, tukomeze kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, maze unakaye no kunzogera bigufashe kugira ngo igihe twasohoye ikiganiro nka Rwanda Media ujye uhita ubona notification cyangwa se iyo bita amamenyesha, bakumenyesha ko kuguri Rwanda Media ikiganiro cyamaze kuba kiyagera. Ubwo rero bana natwe muri uyu mwanya, wowe wamaze gukora subscribe, ukora like, comment ndetse na share, maze dukomeze kubana neza mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bikomeza gutambuka hano kuri Rwanda Media. Ubwo rero mbaye ikaze mwese, ntago nabigo ibagirwa mwebwe mutuye mu majyaruguru amajyepfo y'igihugu cy'u Rwanda, iburengerazuba, iburasira bwacyo ndetse no mu mujyi wa Kigali, namwe muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda muri abantu bacu aba diaspora gose, abo mu ntara ya gatandatu nyine, abari muri Afrika, abari mu ku mugabane w'Iburayi, ewana Asia, Oceania, mwese mbaye ikaze kugira ngo dukomeze kubana mu kiganiro cy'imikino kirimo kubera hano kuri Rwanda Media. By'umwihariko tugiye kuba twibanda mu equipe yambara umukara n'umweru, equipe y'ingabo z'igihugu iyo bita Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu, equipe ya Club Giant hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nubwo muri no minsi bitameze neza, imikino 5 yose batitwara neza, n'induru. Reka duhera ahangaha rero, mbere yuko dukomeza n'amakuru arimo kuvuga muri no kipe, reka manze mbabwire ese equipe yanyu iri ku mwanya wa kangahe? Equipe ya Nyamukandagira mu kibuga ese iri ku mwanya wa kangahe? Uwo mukunzi wa Aprfc ndabizi ko ufite amatsiko, ese equipe yawe iri ku mwanya wa kangahe nubwo itagushimishije? Equipe ya Aprfc iri ku mwanya wa 11, uri ku mwanya wa 11, ifite amanota 8. Equipe ya Aprfc mwumve neza, bakunzi ba Nyamukandagira mwumve neza, equipe yanyu iri ku mwanya wa 11, ifite amanota 8, nta gitego izigamye, nta n'umwenda w'igitego ifite. Hatujyanemo neza. Noneho ikipe ya Aprfc imaze gukina imikino 5. Muri iyi mikino 5 wakubaza ngo byagenze bite, amanota 8 byagenze bite? Imaze gutsindamo imikino 2. Umukino umwe murabizi yuko utavugwaho rumwe, aho yahawe penalty zitumvikanwaho rumwe, ariko nawe yayibwe penalty 2, aha nta kibazo. Ikipe ya Nyamukandagira imaze kuba yanganya imikino igera kuri 3, nta gitagira injizwa, aha ni sawa.
ariko nayo nta bitego yinjiza. Nicyo kibazo, hani ikibazo nta niho intsinzi nyine, nta niho kubura kw'amanota kubera yuko nta bitego irimo kwinjiza mu mikino 5. Murabyumva neza yuko ekipe ya APR yatsinzemo imikino 2 nta gitego izigamye, barutaha izamu bayo nta gitego nyine, nta gitego muri open match nyine mu buryo bufunguye bw'umukino babona mu gufungura incundura gose atari penalty, ni penalty. Mamadusi 2 yinjiza ku mukino wa Viziyo. Ikipe ya APR rero ni gutyo bimeze, imaze kuba yakwinjiza ibitego bigera kuri 3. Urumva nayo yamaje kwinjizwa nayo nta kubera yuko yamaze kuba itegwa mpaga y'ibitego 3. Ubwo niyo mpamvu nta gitego na kimwe izigamye. Muribuka yuko kuri gorira nyine baje kuba bayitera mpaga ibitego 3 ku busa. Rero ni gutyo ikipe ya APR ku rutonde rwa shampiyona byifashe. Byumvikana yuko bitameze neza, ntago bimeze neza umusaruro nkene muri ekipe imaze imyaka 5 yose itwara ibikombe hano mu gihugu cy'u Rwanda bya shampiyona yikurikiranya. Ni ikibazo rero, ibi byose biri ku mutwe w'umutoza mu mikinire ye no mu mipangire ya ekipe ndetse no mu misimburize. Bigaragara yuko ekipe uyu mutoza nk'uko Rugaju yigani yaje kuba abivuga, nawe turimo gukotinga ariko tunagenda dushiramo n'ubutasi bwa Rwanda Media nyine no gukurura amakuru kwa Rwanda Media. Bigaragara yuko uyu mugabo Darikonovic, umutoza w'ekipe ya APR gose, umutoza gose uvuga amagambo make, ubudashaka kuganira n'itangazamakuru cyane, ariko bigaragara yuko umutoza umusaruro we ari nkene gose, umutoza umusaruro we gose uciriritse cyane. Bigaragara yuko imisimburize ye iri hasi cyane, iraciriritse, ntago tushe y'umutoza tuyibona mu kibuga. Abakinyi ahubwo barimo gusubira hasi aho kuzamura urwego. Mbese biraherera he? Ese umutoza araza kuba yirukanwa cyangwa se arakosora ibintu bye maze ekipe isubire mu murongo, ibintu bigende neza? Ese igisubizo kiraza kuvayo muri ekipe ya APR? Hagiyemo akaruhuko ka international break, ni umwanya wo kuba bitekerezaho. Bazagaruka international break nirangira, bazagaruka shampiyona ikomeza. Mbibutsa yuko tariki 7 z'ukwa 12 afite umukino ukomeye cyane. Ikipe ya Rayon Sport gose iramuka imutsinda, uyu mutoza no kuba inzira ze gose ziba umujyango usoka muri APR uraba ushuha, araba yicariye intebe ishushe. Ubwo rero reka tugereze tumurebe ngo mbese nyuma y'iyi international break umutoza araza kuba agira ibyo akosora, araza kugira ibyo aza kuba atanga byiza muri ekipe. Reka tugereze turebe ibyo bagiye kuba bakosora nyuma international break, turebe niba umutoza araza kuba yitwara neza ndetse n'umusaruro nimba araza kuba atanga umusaruro mwiza muri ekipe ya APR. Ubuyobozi bwa ekipe bwo buracecetse, nta kintu buri gutangaza, ariko bacecekanye iki? Isaha ku isaha mushobora kumva muri ekipe hasotse ikintu giteye ubwoba, hasotse ibintu bitameze neza. Abafana ba ekipe barababaye, bafite agahinda gakomeye cyane, kandi nawe udukurikiye nk'umufana wa APR ndabizi neza yuko utishimiye ibihe bibi ekipe irimo. Ubwo rero reka tugereze turebe ese ni iki kirajya mbere kuri ekipe ya APR. Umutoza araza kuba agenda cyangwa arahaguma? Rero icyo bigusaba ni ukuguma no kuri Rwanda Media kugira ngo utaza kugira akantu kamuza kuba wacikwa, karaza kuba gatambuka. Update zose ziba zicyara uraza kuba uzikurikira hano kuri Rwanda Media. Ngushimire aho twabanye muri kiganiro, ngushimire wowe ukomeje kuba natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, ukomeza kubera hano kuri Rwanda Media. Ukomeze kugira ibihe byiza, dukomeze kubana hano kuri Rwanda Media.